Заказывавший что-то. Шантра келтат. Комфорт. Айтып пассажир жок экен. Пассажир болсо экен жүрүп калышат. Азыр күндүз иш болбой атат, түндө каякта. Түндө кыяты. Каяктан берип атат, может айтып. Айлап көрүбүз. Отмена, why? Неге заказ кылат дагы, эмнеге отмена кылышат?
андай жұмысқа қалады. Январь болып тұр. Сағат уже 12-ден 40 өтті. Слабый. Күйіп тұрады, бірақ сақасы жоқ. Яндекс түнде күліп қалды. Не күліп қалды түсінбейсің. Кеф деген жануарды. Жоқ, сақасы жоқ. Септеп, аэропорт қылып жолдамыз. Just такси тұрып, такси не қылып тұр екен? Тас соға тұр. Оқшайды похода. Biraz 245-250 kilometre.
Ардиан таксилер турат. Oslo без unutmayın. Öllem gelsin. Tut neften. Direktörün benzin koyuş gereği çok kaldı. Ters. Ters çakını var. Ters gider işte. Ters. Что-то заправщик нет, что ли? Koptum valla. Yan gidiyorum. 오호호 예식 오호호호 gene. Bak. -6'deydi. Tak ettik ama benzin de koyduk. 30 litrede. Hazır işe baylanıştı. Maçtan ardından içip kaldım mı ne? 92. Так, прям 95 koyatlık maşinaga. Значит, судьба такая вот от пожалуйста.
Пипа-пам, пипа-пипа-пипа-пам. Сказок это или надо. Saat уже bir болады. Bir. Можайское шоссе дублер дейді. Дублер. Шашып жүреді, шашып. Шашып, қаяққа барады, шашып. Лайк деп өпілдіреді шыдағыч. Свет вырып без болдық дейді. Нормально жоқ уже. Лайк FM деп. Лайк деп. Немесінен лайкыға түшінбейсің. Лайк деп. Лайк деп. Хайр oldu. Kimde koptu tuttu? Karşıyarım tutulur, karşıyarım. Koşarım. Tez 7 sekund. Hoppa. Ötketiş gerek. Өте слабый. İşte oyunda dağılmayın.
Önde elektrası görgen eкен. Burulup alsam ağlat beni alып таштады. Keyingizi Kutuzovskiyden Ужайка көрген екен. Алты атын алып таштады. Шамал. Бүгін күндізгі қар берген, қар жайып тұтылы. Жайып екен, Не пайма. Кейде тура шығып жағып қойды. Кейде жаға қойды. Уже үйге жақындашып қалдық. Анчадан бері видео татып келіспей қалдым, мен de YouTube'ға ошоға тартып атам. Январ 2025 жылдың 1-ші айынан болады да бұл. 2024-те көп нәрселер башынан өтті. Машина тытып болды, бүжіма жатты, ремонтта. Ұштаға 40 мың кетті. Запчасына 42 мың кетті. Açtıktan alın elek. Basması uzlaştığı. Da oşol aralıkta maşinaga 2 жол алып келдим такси менен. Так, bir жолу түндө 3-те таштап такси менен келдим. Bir жол запчаска бардым. Запчас алып келген экен. Запчасты алып, пневмат етіп акчасын төлөп кайра кайттым. Анан bir жолу алып келген 3 жолу дагы барып 4 жол такси алдым. 4 такси менен бардым. Такси заказ кылдым. Ошо менен 90 миңге жакын акча кетти окшойт. Құлаға шүкір ошол акчаларды кутулуп бүттүм. Жаңы жылдан кийин 15-12-сине чейин экен, 15-сине чейин примерно. Ошого чейин жакшы иш болуп берди. Турганда өлтүрдү да, азыр башы слава болуп кетти иш. Ondan keyin жақсы алатты да. Ondan keyin dedim o. Yanvarın 1-ден баштап 10-12-сине чейин кыймыл кылатты да, күнүнө 10 миңден ашыраак иштеп аттым. Азыр андай эмес. Кыскасы буларды айтканым эстелик да. Сакталып калсазмы Россияда же Москвада в общем YouTube иштеп жатат да, эми без нерселерди подключать этип. YouTube'да иштеп калган прямой. Ушундай 2024-дүн аягын ушундай менен ушундай бир кырсык менен жаптык.
да ошол жол түшкөн эле. Көчүп үйгө кайтып атам деп таскан видеолорумду жолду көбүрөөп чаттап калмаш керек. Место кандай болду экен парковка? Кече ишке чыкпагам, кече Ханыбага бөлөм белсин деп. Бүгүн ишке чыгып, мына саат уже 1-ден 4 өттү түнкү. Кетип атам, үйгө келип калдым. Эми башталышы чата сәл нитороq Копканыч. Машиналар нормально коюп коюптур. Это плохо дегендей. Мына машина, умный. Мордажын чарга тайлап койгон окшойт го. Ошонун умныйлар жаман да. Местаны, мына жакта местаны эмелейт. Яшыккандан могу жерде местаны эмелеп коет да, мынакей депчи. Акылдуу шарт алынып коюптур эми. Мен таматпай чалат анан. Чалат дейм, номерин алып таштагам. Оно жерде место бар окшойт. Место барышына бар экен, бирок мен батамбы деген. Арка менен барайынчы, что-то. Нак буштаган место бар окшойт го. Вроде есть дегендей сөз да, короче. Бул сүйлөгөндөрүм өзүм үчүн да эстелик да, өзүм да кийин эми YouTube'дан өчүп кетпесе. Көрүп отурганда бир убактарда. Москвада такси өтөт күндө деп коем да. Ушинтип иштеп жүргөн күндөр убакыт деп бир видеодон көрсөң. Чиркин дейсиң го. Интересно, но машина эмнеге берип койбойт экен, что-то. Машина бул койгондо могу жер бош эмес окшойт эле, походу. Башка вариант жок да. Мына ушундай кылып үйгө келдик. Рублевское шоссе 85. Город Москва. Так. 22 январь. Түнкү саат 1-ден 8 өттүр. Так, мен заатын толтурбу. 100 болуптур, красавчик. Мен да бир нерсени унутуп калайын деп эмне. Мен бүгүн жакшы адам болуп жана кылайын деп аткам недеги бир. Андай бир бештерде бир кереги жок, бештерди бүтүн алып туруп үйгө алып кирип коеюн деп аттым эле. Атак тытып келсең эле, машинада кереги жок, бештер көп эле. Ого.
Videoni açıp koyun boptu da. Ben uşu sabır aydet onun girem de